Odakle se jesu? Predriče. Čega snima? A ja šta, ajde. Ode vam izmiče. Mali svijet, sretno. Ajde, ajde, našao. Malo se nešto. Volim. Čekaj, hoće još cigaretu? Da. Najprije nekoliko onih podataka što se kaže iz vaše osobne karte. Komandant sam bio bataljona u jedinici Banja Lučkoj i bili smo na položajima iznad Srbobrana. Dajte mi recite kako se zovete, koji ste imali čin, pa onda... Raonić Nebojša, poručnik. I sad mi recite kako je tekao taj postupak vaše predaje? Pa krenuli smo sa izvlačenjem sa položaja koje smo branili. Gdje to? Iznad Srbobrana. To brda. A recite koje je to mjesto Srbobran? Donji Vakuf. Da. Donji Vakuf. Da. I izvlačili smo se 3 dana i 3 noći. Prošli smo čitav dio kroz muslimansku teritoriju. I uspjeli smo se izvući iz tog dijela koji je bio pod kontrolom njihovih snaga i išli smo na to da se izvučemo sa tog dijela i da se predavamo Hrvatskoj vojsci. Recite, koji je razlog, a i kasnije sa vama i sa vašim vojnicima? Pa, odmah da kažem da ne bi bilo da je odgovor meni nametnut izuzetno korektno. Izuzetno korektno. Od same predaje pa, evo, do sad ovdje. Pojasnite to sa nekim pojedinostima. Pa sa svim. Prvo, predaja već, kao i predaja, išlo je sve normalno, bez maltretiranja, bez uvreda, bez drila nekog. Mi smo dugo marševali, dugo nismo bili u prilici da imamo hranu, da imamo vodu. Čim smo predali oružje, u toj jedinici smo odmah dobili i jest i pit. Preveli su nam ranjenika jednog. Dio koji su teže mogli hodati, prebacili su do Jajca, do prve ove jedinice gdje su nas prikupili. Isto večer smo prebačeni ovdje gdje smo sad i evo vidite. Hvala, što ste se baš Hrvatskoj vojsci predali, a ne muslimanskoj, iako ste imali prigodu? Pa, znali smo šta nas čeka ako se predamo njima. Njima se uopšte ne predali, da je došlo do toga. Borili bi se do kraja. Pre toga sam, a i sada radim u tvornici masivnog namještaja u Banja Luci. Vojnik sam. Obavljao sam vojničke dužnosti. A recite, što ste radili u vojsci? Pa u vojsci sam radio svoje vojničke dužnosti. Prema tome, s obzirom da sam gro vremena koje sam proveo bitisao u radničkom bataljonu, evidentno je da smo mi bili raspoređivani na određene pozicije koje su, da kažem, bile manje opasne, prema tome s obzirom i na godine i sve to, dakle jednostavno stražarske dužnosti su to. Recite, ne znam jeste li imali prigodu, na primjer u vašoj Banja Luci, vidjeti takve slučajeve da, na primjer, hrvatski intelektualci, naravno ni muslimani nisu bili izuzeti od toga, liječnici, profesori, inženjeri, obavljaju one da tako kažem, poslove niže vrijednosti kao što je
posao smetljara, ne znam, čistača i tako? Čuo sam toga. To je bilo, mislim, čuti tužno, ako je već tako bilo. Mislim da je to blizu istini. Ne mogu mu stvarno praktično reći, ne znam, ni ja imenovati i tako dalje, jer tehničko sam lice koje je bilo preokupirano sa proizvodnom problematikom, znači i verodostojnost toga je prisutna. A dobro, a vaš komentar? Tužan bez riječi. Dobro, hvala vam lijepo. Živjeli. Zaposlen u Fondu zdravstvenog osiguranja kao rukovodilac financijske službe. Mobilisan u vojsku 1. augusta ove godine u okviru radničkih bataljona. Poslani smo na prvu liniju između Kupresa i Glamoča. Boravili smo tu 40 dana i nakon što se naša komanda povukla, mi smo posljednji krenuli prema Banja Luci. Stigli smo do Strojica i tu nas je Hrvatska vojska zarobila. Ili ste se vi predali? Stigli smo do Strojica gdje smo faktički došli do Hrvatske vojske. Krenuli smo prema Banja Luci, nismo znali šta se nalazi u Strojicama i uopšte nismo znali situaciju na ratištu. Kad smo došli u Strojice, već je faktički na ulicama bila Hrvatska vojska, mi smo onako umorni, 40 km pješačenja, drugim riječima morali smo se predati. Odmah da kažem, od predaje pa do ovog momenta sa onaj postupak od Strojica, Glamoča do Livna, sve je bilo na najvišem korektnom nivou, nije bilo nikakvih neugodnosti, maltretiranja, dočekani su odmah, ponuđeni svim i svačim što je trebalo, piće, hrana i tako dalje. Ja ne budem